Kynjai para kalara ya kanam la du hadian bakala job dalai laar ya Rishad FC ha kajia kun Tiger 5 football tournament kaba penyat da Chilliangraij Sports and Youth Affairs Committee kabalong Hamadan Shnong ka Chilliangraij ha kaski sajan. Ya kini kilai kul Kynjai para kalayo thep lingba udaybor ha kaminit kaba ar phukhandai uprem ruas ha kaminit kaba lai phukhandai bat ukensai ha kaminit kaba san phukhandai nakalyang Rishad la thep da ukeven ha kaminit kaba saupho bat utremiki ha kaminit kaba saupuar. Da kani kanam job Kynjai para FC kalayo ra ya kasong pisa sanpho hajar bat ka trophy Rishad kala du baar kalayo ra ya kasong pisa laipho hajar bat ka trophy. U Oliver pale ulayo Korea ka khusnam top scorer na ka Oxford FC, best goalkeeper u Forlik Dakhar na ka Kynjai para FC, bat ka khusnam best player da u Premrose na ka Kynjai para FC. Ukongsan uday u Bright Star Chermang, MDC, GHADC, ha ka jingadon lang u Traybor lang R Suchen, General Secretary JSU Central Body, Kiriyo rang ba kasinong bat kidakot bat nongkit kam ka Sports Committee ka Chilliangraij Sports and Youth Affairs Committee. Sport club dong Chilliangraij nang lagi gelanti ke sport manggil kopi ka ong kaman ke kamram beauty popat ojo ila kamtam ya ki kon yo petno